Kuntrattur sqalli li ilu jaħdem Malta fil-qasam tal-kostruzzjoni għal dawn l-aħħar 3 snin qed jallega li kien aggredit mill-Pulizija f'Malta. Matul il-lejl bejn is-Sibt u l-Ħadd li għadda xi persuna jew persuni taw in-nar lil vetturi tal-imprenditur li kienu jinsabu f'Ħażebbuġ. Meta r-raġel Fabrizio Xire mar fuq il-post sab 8 pulizija. Skont kif rapportat mill-portal sqalli Siracusa News u kif allegat minnu stess fuq post fuq Facebook, malli talabhom jgħinuh biex ineħħi vetturi li ma kinux mill-quta minn nirien, Xire qal li ġie aggredit mill-pulizija mingħajr ebda raġuni. Il-portal sqalli xandar ukoll filmat fejn fihim minnhom ir-raġel donnu jidher qed jissara mal-pulizija. Fuq Facebook Fabrizio Xire tella ritratti tiegħu u ta' ibnu fejn jidher li kellu qata f'xoftu u fl-iskutella ta' rasu u kiteb ħarqu lil vetturi u jienu ibni spiċċajna aggrediti minn 8 pulizija. Għalli għandu filmati kemm tal-allegata aggressjoni li fil-fatt kien ippubblikat mill-portal sqalli u tal-persuna li allegatament tat in-nar lill-inġenji tiegħu. Siracusa News jirrapporta li Xire għamel rapport kemm f'Malta kif ukoll l-avukat tiegħu fl-Italja. Qal ukoll li l-Ambaxxata Taljana, il-Gvern Malti u l-Ministeru tal-Intern kif ukoll l-ola uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija kienu infurmati b'dan il-każ. NetNews ikkuntattja lill-Korp tal-Pulizija sabiex ikollna il-verżjoni tal-Korp mill-aktar fis possibbli.